ngakhtang akhoi TV discussion channel si nainabada tabiriba miyang tabiriba Manipur ki praja sing akhang hai expert mayam ate te sangsan mayam ki representative Manipur ki manungda leiba amadi Manipur ki mapamda leiba punamakta TV channel asi gi maikai degi ai sai maikai degi koramdari mayamda norungna ngakhtang nainabada saru ya akhoi yaminabagi yabibagi loinana thamdariba wafam simak yamna kari haini election ga tawrga adugi review tawboda madugi parameter mayam ama yalaga adai review tawbogi expert akang haidudi aina sade haina ai thamjage ai madu akhoi akang hai haiba expert to adumakti nasade adubu yam sangna haiba tai Manipur da hek election Bharat Barshada amasung Manipur da election horukpa haitare 1951 da parliament gi first election hobadagi yam angang oina deida uhouba khangouba kharagi experience thengna hobagi experience so maduna ai pungda phaujaba aina khanjaba akhangba kharaka akhang ai mayamna nainabada aduga ade Manipur ki praja mayamna nainabada mateng oinaba thambani haina ai ahambada sumaina ai thamjage election gi handaki pangtokhiba election ji tang 13 do mane pangtokhis 13 gi mamang adai da tang 13 do oirmane ai hak hariba TV channel sidaida pangtokadriba election asinge matangda nainabagi tanja hojiki new TV na PB dana ai TV channel asida tawdriba election asi khitang matang chaba watpa matam chaba watpra aduga election du yaithokpa yabra yadabra election ama kawra kanda madu yaithokdana ga thamba yabra kotpra sina sengbagi khara technical oiba point khara ekoi nainagi haina nainabaduda aina mayamda hangasagre madudi handaki tawriba election asi Bharat Barshagi oina ade most particularly Manipur gi oina khwaidagi Bharat ki rajniti itihas ta khwaidagi luwa tangkaki election duni hai anba ani subada hairiba khwaidai luba election si sidaida masigi part amoina Manipur da pangthokadariba sidi laibakti me gi tang ahumdagi ne haina akoina Kangluki irang Kangluki violence ki irang sina maram moiraga koi mi kaya sigiba leigidaba aduga mi kaya asopan nanghiba ade miyam ama manghiba miyam ama sok pandana madugi asopan nangba sumaina adagi miyam ama leita laira gi saitheng phangba economy da kwaidagi hen awang ba thaki saitheng election mawang da phangi ngasi jo koi miyam phangi and sarkar gi maikai dagi madai da election du aikoi taunabagi recommend tauba amasung Bharat Sarkar nasu election du toksan giba adu yaragadi yeithokpa yabra khotpra haina mayam nainaba khona budo saruk jaba kanda koi mayam da hangi sagi duni election si kitang matang chaba wali dago matam chaba wali dago kwaidai luba election ni adi manungda laibakti badi akoi Manipur dadi sengna har kanda Bharat Barshagi election gi harau kumai haina handak Bharat Barshagi chawgra India si prithvi da ganatantra chappa leipak amagi leipak sing manungda khwaidagi chawba leipak ni hairiba sidaida akoi ugre handaki election da akoi mayam uminagre akoi khangminagre madudi tongan ba Bharat Barshagi mafamda tongan ba party na magi firal symbol aduga magi party nataga ideology nataga manifesto juga chanaba isai ina singba da nungaina harau tayamna Bharat ki lairiba mi million kaya na saruk yaba kanda
भारत की मिलियन कयाना अखोई हदक की इलेक्शन दुदा सरुक यागी हराउंगा because election is a guested democratic festival अखोई मैम हाइरिबद भारत की मिलियन कयाना सरुक याबा सैदा मधुगा मानदना मणिपुर दी अखोई सैदा ए साइ पंजकीबा स्टेट असिदा थोकीबा कम्युनल वायलेंस मधुना मरम ओइरगा लैगिदबा अदै मांगीबा मई मकई लेतबा असो ओपन नंगीबा इकोनॉमिकली यम चादब असिना सिंगवा मयामसिना इलेक्शन अदो कोई कपना मणिपुर लेरिबा वारबा प्रजा मयामगी ख्वाइदगी वाबा प्रजा मयामगी पुंगी असेंगबा वाखलोल थमोइदगी थोरकबा असेंगबा कोलाव मदुदी करिगुम कांदा इंग्लिश की कवि अमन हाइबदो ख्वाइदगी नुंगसीबा इसैदी ख्वाइदगी वाबा थमोइदगी थोरकबा इसैदुनी इंग्लिश की कवि अमन हाइबदो अदुमाइना हदकी मिकल सिदैदा प्रजा पुनमना ममितगी मपी तारगा मचा काइनबा मपुरा काइनबा मयामगी वाफम दुकावरगा भारतकी मिलियन कयागी प्रजा ना नोना हराउ तयामना सरुक याबा मतमदा मणिपुर की प्रजा अखोई दी गणतंत्र की डेमोक्रेसी की फेस्टिवल दुदा अखोई ममितगी मपी तारगा नुंगाइतबा असावबा नुंगांगबा मचा करी ओरकनी मपुरोइबा करमाइ ओइरंगनी सिनसिंबा मयामगी फुंबंगनबा अमगा लोइनना पीगिबा अखोई भोट अमनी हाइना लौइ मदुदा अखोइना खंग्रे सही अमसैदा मणिपुर ओइरिबा फिवमसिदैदा अखोई भारत सरकार ना सही अमसैदा भारत की ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ना भारत की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ना लेबाक असगी ख्वाइदगी चाववा डेमोक्रेटिक कंट्री अमगी होम मिनिस्टर अमसिंग प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर की प्रजा की तारीबा वफीसिंगदो मदु उसनदब खंगनदब मधुगी महुत्ता मणिपुर की तारीबा प्रजा गणतंत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री अमदा करिंगबा कांददी अखोई आइना स्वाइदा हाइनिंगी अखोई इराइ लाइबा अखोई अमेरिका की बतमबगी प्रेसिडेंट ओइमबा अखोई अमना हाइगिदो democratic government is a government of the people by the people government do madu praja gini aduga praja gi damakta ni hai it is a government praja na saba praja mi sem sarkar ne hai buda praja gi na semjaba praja na sajaba sarkar bharat sarkar manipur da leiriba praja gi sarkar duna akoi si भारत की प्रजा नि हाइना खनबा ngamdaba खनदबदौना मयामदा थंबा मदुगी ख्वाइदगी चावबा नुंगाइतबगी ख्वाइदगी अखोइगी नुंगाइतबा ख्वाइदगी मपुंगदा नुंगाइतबगी भोट अमा अखोइ मणिपुर प्रजा न पी हाइना हामदा इसमाइना लौजगे अनि सुबदा भारत वर्षदा अदुगा मणिपुरदा हंदकी 19 सुबा इलेक्शन दा थेंगरिबसी मरुइना ngasai इबे मनबुदी तापी खरे मदुदी कांग्रेस ने यामना वोट फंगी है थेंगरिबसी कांग्रेस गाक्तगनती हौजिक लैरिबा भारत पालिबा बीजेपी की सरकार मदु स्टेट ता अमसुंग सेंटर दा बीजेपी की सरकार सही तरा पाली से मसी की सरकार से मसीगा भारत वर्षगी प्रजा सिंग थेंगनबा इलेक्शन ने मरमना थेंगनबसी मरुइबा कैनो हाइबा तारे अखोगी सोलगाम दी ngasi भारत वर्षगी डेमोक्रेसी हाइबा पोट असिबु अमसुंग हाइ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अम हाइना भारत की संविधान पीरिबा डेमोक्रेसी हाइबदो अदु ममी सामकपा खोंगांग नरकपा मदुना इवन पार्लियामेंट दा अदगी इन द करिगुम कांदा अखोगी जुडिशियरी दा करिगुम कांदा लेजिस्लेचर दा करिगुम कांदा प्रेस दा आई इबेमा अखोगी प्रेस दा लेबनी खंबिरमनी प्रेस की इंडिपेंडेंस प्रेस हौजिक्ति ngasiगी लेरिबा डेमोक्रेसी हाइबस दा कोइना युमफम अखोगी मरी लौई मदुदी लेजिस्लेचर जुडिशियरी एजुकेटिव एंड प्रेस की मनिंग तंबा अदुना पंडित नेहरू ना प्रेस बु unelected representative of the people मियामगी मिहुनदी खनबा नतबा प्रजागी मिहुत ओइजबदो प्रजागी representative ओइबा अदु unelected representative सिना फोर कॉर्नर ऑफ द गणतंत्र की युमफम दा कोई मांगजलकपा संविधान मांगजलकपा
गणतंत्र गणतंत्र मांगलप फ्रीडम प्रेस लेरक्तब एग्जीक्यूटिव की मनिंग तंबा जुडिशियरी की मांग मयाम भारत की प्रजा पुनमना थेंगनब इलेक्शन ने हाइना अखंग अहि मयामना हाइनरी अरुगा हदकी इलेक्शन सिदा मणिपुर माई पाकपदु तसेंगना कांग्रेस पार्टी न माई पाकपने हाइना कैदोंगदसु अखोइनसु लौजदे अखोइ मदो प्रजा की माई पाकपने डेमोक्रेसी की माई पाकपने मियाम की माई पाकपने गणतंत्र की माई पाकपने भारत की संविधान कन्नबगी लांजंगदुदा माई पाकपने हाइबसे भारत की प्रजा पुनमना अखोइ याय अदुगा अखोइसु अदुमाइना हाइनिंगी हंदकी इलेक्शन माई पाकपा हाइबसे कांग्रेस पार्टी की नते खल्लीबा बिमोल नत्रगा सिंगी खल्लीबा अखोइगी करी अल्फ्रेड अल्फ्रेड आइमनता अल्फ्रेड अदुगी माई पाकपा नते इट इज द विक्टरी प्रजा की माई पाकपदुनी डेमोक्रेसी की माई पाकपदुनी संविधान कन्बगी माई पाकपदुनी अदुना हाइरिबा वाखलोनसे मसैदा भारत की प्रजा अखंग अहि अदगी मयाम पुनमक थोगा थेंगनगिबा मिखल अमनी मरमसिना अखोइ हंदकी इलेक्शन सिदैदा भारतीय जनता पार्टी भारत वर्षदा अखोइ नैनबद उरे मरुएना अखोइगी सुरजित नायर ना अखोइगी नैनबदुदा हंदकी लाइबा अहुम सुबा श्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की अखोइ अहुम लक सुबा तामसिदा मांगना यान हनबदा फंगिबा वोट अदगी हंदक फंगिबा वोट तगी मागी सीट मसिन तगी हंदरई वोट की शेयर जी अखोइगी मोइना 37% गबा शेयर कांग्रेस ना 36 कुंबा होय समाइना भारत वर्षदा अखोइगी कांग्रेस की इमेज जी साउना हंदरई मोइ हान लेरंबदगी हंदरई अरुगा मसिगी मरु ओइबा बरम भारत की होइना नैनरबदा अया मणिपुर की तेन मतियम हाइना मोहनगे भारत वर्ष की होइना हाइरबदा अखोइ बीजेपी की अखोइ युम्भम हाइतारे बीजेपी की राजनीति दल की युम्भम नि हाइना लौरिबा फाउंडेशन ने हाइरिबा आरएसएस तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की चीफ ओइरिबा मोहन भगवन हंदक माना ngang मयाम दो याम यावरे मा इचम चमना अखोइ बीजेपी हाइरिबा आरएसएस ना सेगुंबा पार्टी से मसिगी चप चाबा वखलोंदी करी ओइबों तोय हाइ कांदा अहानबदा नेशन भारत वर्ष हिजन अहानबो ओइगदम अनि सुबदा मागी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन मसी ओइगदम अहुम सुबदा इंडिविजुअल माई मसा गे न कोन गदे अहानबदा भारत की अपुनबा भारत प्रजा की याइफनबा खनबा अनि सुबदा मागी पार्टी की खनबा अहुम सुबदा हाइबसिना अखोइ होजिक हाइरिबा बीजेपी की अखोइ की अमसुंग आरएसएस की वाखलोंदो अदुनी हाइबनी अदुबो माना हाइग्रे आइना हाइबा नति हंदकी लाइबा श्री नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर ओइरुबदगी भारत बददा सथरइबा शासनजुदी अखोइ इहान हनबा जाति की खनगनेबदो मदि मौता मसागी खल्ली इंडिविजुअल मा मसागी अनि सुबा ऑर्गेनाइजेशन खंगनेबदो मा मसागी खल्ली अहुम सुबदा इंडिविजुअल खंगनेदो इंडिविजुअल खल्ली जाति की ऑर्गेनाइजेशन की खंगी दे मोइ ngakta की खल्ली हाइना मोहन भगवन मान इंथिजना सुरजित नायर दो वारी साबा कांदा मदु एनालिसिस तौबा कांदा सुरजित नायर ना पीरिन मदु आइना खंगदना हाइबना ते भारत वर्षगी सकनाइदा वनफा अदुना हाइबदो आइना मियामदा थमजबनी अदुना हदकी सही तरा श्री नरेंद्र मोदी की शासनजी की मखादा लाइबा अखोइगी शासनगी एम्प्लॉयमेंट पीनी हाइबा ब्लैक मनी की वा हाइबा अदगी डेवलपमेंट की वा कया हाइबा मणिपुर अदु अदा हाइबदो आई मदाइदा नैनजदबीदा आइदि पुलब तासेलगा सुरजित नायर हाइरिदो होजिकी लानकी बीजेपी की सरकार से मसिदा सरकार लरिबा अखोइगी फमनाइबा मयाम से मसिना इवन इन मणिपुर अखोइ अदगी इन भारत वर्षदा भारत की होइबा पॉलिटिकल सिन दे येंगा जो मोइना जाति की खंती मरनाई की खली
organization ki khande marnai ki kali loina na akoi moi masa gi chathai parliament da akoi ki karim kanda akoi manipur da thoi ba karim kanda bharat ki parliament da thoi bu mana hai parliament ai da ruling amasung opposition laigadamni ruling amasung opposition ki wadu munna targa parliament tina chalai hangadabani haidu adu parliament tina chalai de du legislature bhav da haigira ari matakta ai hujiki matang ni ko gi RSS ki chip na su ki thambi ki form sida ko gi manipur gi thoi ba irang si masida sida ko gi prime minister Narendra Modi home minister na chatlaga yengsin haning gi priority pi ga da ne ba form phong doi masida tongan ba ko gi leader sing ha TV sina gi mai kai de gi kai de am support ba form sine hadak la iba anu ba government se pabung ko gi kari ahong ba mamang ga di them hela ba sing si phog Narendra Modi se wahayam ta ngang dana lakana leibani ahong ba lakani na khandra masi gi effect se leini na khandra kamai thambi ba aduna aina some thamjari bisi adu yebe mana thambi ba du maina ana mon bagabana hairi bedu da manipur da shanti darkar leisi shanti thambai je sahi ama phare haibane that means sahi ama baro sarkar noina manipur sarkar noina sahi ama di shanti thamde hairimne negi in other sense madai lorugadi hojik laiba manipur sarkar hojik laiba baro sarkar se manipur da thoi ba shanti leitabsi maram ji noini haibane aduna madu opposition jo high grade ma haidna ma opposition jo high grade parliament da adubo madai da ruling party dagi parliament da pi gi ba pakum du adai da ta sen di high daga adai da opposition high budu ba no intina ta di high budu adonda nungnang budu na man express to ya parliament high budu opposition ngang godamni adagi madu da noi ta di high hojik ana hojik Modi ki sarkar si top priority thi Manipur da shanti thambani haibane ba Manipur da shanti thambai je hojik ki andagi ngasi ki sarkar se masigi ya number priority Manipur da shanti thamba wo yu haibane ma haido natrone adu haibani aduna madai da Modi na laga tawdari pra amisha laga tawdai na mai mechanism dudi khangdre karma mechanism da karmain tawdagino haidi khangdre adu it is quite clear BJP ki yumbam moiriba RSS ki rashtra sayam sabaki khwaidagi chawba makok thongba Mohan Bhagavana aikoi Manipur da hojik lairiba irang ki da sahi ma chatari bite sahi ma chatari je masidi noina hata loisan ma ngambani haibadune natra haida mana hairi badugi phongdoi ba expression do magi statement do aduna hairi badi noina loisan ba loisan da portal sahi di loisan de haibane ana hojik lairiba aduna magi wahai du de yagadi hojik Manipur da sahi amada seiriba nagriba court kiba awa ana tariba sigi responsibility is the state government loina na Bharat Sarkar ne masigi responsibility Bharat Sarkar ne aduna akoigi hojik sengna hairaga hojikti akoigi khwaidagi yamna tamthi ba haibdai ai nasai ibe mana hairiba aina hangatpada akoijo aina haining ba kharadi akoigi RS ki makok tongba Siri Mohan Bhagavana press ta ngangi budu akoi munna tajar kanda akoigi mana piri ba statement do akoi ninthina welcome to hom thoprai na khali aduga ai makti khangde atopa lanai mo leibiu sai ai makti Manipur ki praja na pamba Bharat ki praja na pamba aduga ate rajniti dol puna panga do wafam ama ninthina phongdok pire aduna waraba nangaba mamitagi mapi kangdaba hojikhu election loire praja sing adagi mayam mamitagi mapi kangdi mamitagi mapi kangdaba mayam do madugi mamitagi mapi taithokpiba anuba wakhallon mamitagi mapi taithoknaba madugi wahai khara Manipuri praja takpirabo aidi ninthina welcome tawningi ai madu welcome tawningi aduna hojik ngasai ibemna ngasai takpi hiba khoi seida khoigi vote hanak heliba election congress na yam phangiba vote se masi 1 lakh khare heli adagi outer su
80,000 gum hangi NPF so dum yamna ling na dum lai bani adu akoi tampa ki dana maitai panghal maitai lai adu akoi outer gi sidin naga cookie su contribute tawi the voters da masida margin se dum chaw hena ka gi si figure se kamai than di ba margin chaw na kari che natra chingi da koi chingi da margin yam chaw ri che ai simai na haije ya number 1951 gi first election gi record gi tarani palak chuba handa ki itia agano se election se Sibau da bot lak mapan taraga leiba jaga am da lak amaga khare hene hen bai je adu su khoi khangre madu di handaki election ji da yam kana campaign ga tawbugi thabak sima lu da basima tawnugum ri aidna haidna yaringai bimol gi congress party gi campaign si inthi nuai tawgi de ban firan bo sidin na ki de ba adagi firan singkhat ki de adagi amana Solga laudna kotna amama tawna rally ga yam tawchu tawgide chumnagi koi kari haini election lepne lepaga sam khara hajaba yaba nonjaba yaba khara yam pingna in humble loy ani manungda mayam khangbi re paisa ama koi shooting ting da bida manipur di seng naraga election da koi gunda phada nega adagi paisa yamenge paisa laga Gunda phada nega sak yam chana ba yu yam pithakpa ade gunda thajalaga damka to bagi election gi culture ama ngasi sahi kare sida laki ayam ba mafam dani manipur gi mafam singda akoi gi dhab to han bangam ba akan ring sing bangam ba mi thamba ade gi sason pai ni da paisa mayam pai raga madugi paisa dun season da ba ade gi nomai na sing ba lei dana dhab to hanba sina singba makhan gi adagi chak pijaba drug pijaba hoi langthwan ke nda du yeng ki ate te yeng ki election matung da drug edi goi mi ke am hengala ke election da drug pijaba paisa pijaba gunda sahanba nomai gun culture sena ba adagi upu lak na bhana ba tingba makhan gi election du to ga pajana sai aina haje mamita gi tarak ba pi pen da thamoi gi aseng ba warol ga loina na isol khorma ga pi ba bahot maduna aikoi sahi amarom si da bharat sarkar amasung manipur sarkar na akoi gi mai akoi gi thongna akoi gi pangal leiba kambu ne ganatanta chappa leiba si da leiba praja si moi gi praja wainu u da bato prithvi gi miya mamangda manipur gi praja lak kaya na handaki akoi cookie gi amasung maitai kang ani gi lan sida larai sida mapi tairaba adagi upai le tan lepa do no maina prithvi gi miyam amang de lepki bado malim gi miyoi bu khunai gi mamang da manipur gi ni lak kayana upai le jodraba mapi mapa le jodraba lamja sara macha dona miyam gi amang de lepki bado maduda manipur gi praja punamana hainiru banaidana homnaru banaidana paisa gi wafam loin thadoga maduda piba vote ne aduna madai de hen bani aduna ani manung dagi koi candidate oi bun fa dagi magi competency leiram yai madu lei ai anum phawe competency phai adu ate mai thi graba candidate oi bi ke bon mo cho yadum effort set tawi maduda halaki election da nintina akoi naina badai na haiji gi badu maina election nintina pangthoba kanda candidate oriba noi akoi gi role sangi political party gi role sangi CSO singi role sangi praja singi role sangi election commission gi role sangi government gi role sangi haido adugumba yam nan ba election ma conduct tawna hona badi mayam puna mak gi cooperation ga loina tawgi ba election ni aduga piri ba fall duna ganatantric democratic government amda leiba khwai da gi chawba malem gi democratic government amda leiba madugi saruk oriba manipur prajana kogi sahi amagi oiriba freedom sida mapi mapa leitaba lamja sana macha dona kananta leijadaba nufa amana koi mamita mapi taraga ufai leitana lepado malingi mi amanga koi ikai banangi ba madu da pungning nungsi na pi ba botna congress party na yam hen bani mada pire ba boto madugi mai pak bodo
मियाम की माई पाकपनी गणतंत्र की माई पाकपनी भारत की संविधान की माई पाकपनी मालेम द लेरिबा डेमोक्रेसी नंसीबा मियाम क्वाई पुनमकी माई पाकपदुने लवे